Jesu. Sizonke uNkulunkulu ke umusa wakhe sigcine silile iqala abazalwane kwaze kuba namhlanje. Sibonga uNkulunkulu kakhulu ke abo bonke asenzela kona nje nami ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngiyathi ukuhlasela kanje kancane nje umkhuhlane umuntu beshumela kakhulu ngaphandle kushaya umoya sihlanje ngibefumula bazalwane so ngahlaseleka nje but phela isikhathi sikanani uNkulunkulu nje wangikhulula bazalwane ngegameni lika Jesu basiyaphila ngemvimbo kaJesu. Amen. Awukho sekuthembile ukuthi mhlawumbe usohlaselekile njengama-ino njenga imithi yemkhuhlane kumele uyiphuze nani hayi sithembele emvimbeni kaJesu phela bazalwane. Amen. Ngoba yonke le mithi lenemoya bazalwane. Salo uyathanda noma uthandi amaphilisi angemoya. Imithi yemkhuhlane yengane leli uniphusayo nemoya. Ingane mase zibastoti zingezwa ziphuza utshwala phela lapha. Wena imithi yemkhuhlane bawuyithathe ufunde. Uthathe nje ufunde. Ike masa abantu nje abafuni ukufunda izinto. Ubo uthatha umuthi womkhuhlane ubheka ukuthi kuthiwa i-alcohol how many percent? 20%. Zawona ngikho nje la wedaba lezi ephuza la lapha. Bayazi 20%. So i-percent yakho li high le. Umntwana umfuza utshwala nje emncane umntwana. Odla kanjani umoya ngcone engane ehlezi ifaka utshwala emzimbeni. So hayi la umuntu uphuza umntwana uzophila emkhuhlane nani no idemon songena ngaphatha umntwana kumele ukukhulana lengane iphile. Ungayifaka ukuthi uzophilisa ingane ngotshwala uzophilisa kanjani ingane ngotshwala. Wona le demon ngaphakathi. Ingane masiqala ingezwe isitoti so abantu laba abaphuzayo inkinga ukwenzani nje oyibulele lengane ngithi. Ngizophuza umuntu omkhuhlane. So kuningi kwenzakalayo bazalwane sonkulunkulu hayi wasisiza ke nathi ke wasawukela ke umuntu wangiphilisa uNkulunkulu ngemusawa kukhulu bazalwane ngikhululekile nje namanje ke ngemvimbo kaJesu ngiphilisile ngoba le ndlela yokukhola impela bazalwane mina ngihlale ngazi nje lesikhathi ukuthi hayi mase ngihlasela ukugula futhi uNkulunkulu uyangidinga sefuna ukuthi ufuna uba nami isikhashana ngoba manje umuntu uba busy iwale yenziwa lo Thoth umuntu asasithole nesikhathi esikahle nje ukuthi nje ahlale noNkulunkulu athi umfunisisa athi ukhuluma noNkulunkulu ukusekhuluma nje nami nje ngiyabhizi nje qhamuthi sithi qhi sekukhunya something nje nami sendleleni nami nibhizi kodwa mina ngiyoza angisakwazi ukuhlala noNkulunkulu ngikhuluma naye phansi kahle kodwa manje ivumela ukugula ukuze empilweni yami ke siweze ngimbathisa amandla usuke something idea ongitshela yona omele ngilungise something or khona afuna ukuthi ayifayile mina ngivele enjoy ukugula makufika mase into engiyisa ukugula ukuthi angicomplain mangigula ngijabula ukuthi ayi uNkulunkulu manje sengigulisa ke hayi khona amandla mina ngiwathola khona amandla afuna ngiyothi ngiqobe lesisifo lesi khona abazohlasela isifo esinjengalesi athekile nami in future ngizobakhula le moya iphuma ihambe ngoba iqaleze ngitesta mina ayinqoba mina senzoba namandla ukuthi ke noma ihlasela omunye umuntu nginqobo mina nginqobile angisebenzisanga izinto eziphathikayo ukuzile ukudla nje ngikhuleke yasho into yahamba manje bengisemisa imithi noma ngithemisa amaphilisi bengikhiphe lo omunye umuntu mina ngizange ngibize igama laJesu iphume yini ngisemisa into eziphathekayo letho abazali ngeke uzunqobe isifo noma uthi umuntu omntwana isahlasela isifo ekubeni wena uthe mohlesele imoya kanjalo noma isifo noma yini wangafuna ukukhuleka uyikhiphe le moya ihambe ngeke ukwazi uyikhipha komunye masimhlasele ngoba wena inqobile nje wena wazi wathembele into eziphathekayo so let's why uthi faith yethu masikhola sazi ukukhola okunye bazalwane asifuni ukufunda mabaqhubekele ngobelishi ama-Hebrew chapter 6 mabaqhubekele ekwazini ngokukholwa okusilela lokho kunengozi yonke into esiyenzayo bazalwane siyenza yonke into ngokukholwa bazalwane amen ufuna something uNkulunkulu iyocela uNkulunkulu ngokukholwa ngeke bazalwane akasibe amandla ngokukholwa ngeke uthi uNkulunkulu akuthathe alethe nomhlaba azathi lo mhlaba ukudalisisa kumele sidle umzimba kumele umbathe udade kumele uphile nalo mhlaba uthabu ujabule azashe ezimela ukuthi masithokoze njalo njalo enkosini uFilipi 4 verse 4 masithokoze njalo enkosini bese ekuyela ukuthi uhlale enhluphekweni ungadli
uthi hayi uNkulunkulu uthi mina ke ungifaka istage uthi kumele ngihlupheke ngizohlupheka le livangeli anginankinga namanga bazane lawo ngeke nje uNkulunkulu akulethele ukuthi uzohlala nomhlaba lona edalisa isumela udle kodwa kuthatha kufaka enhluphekweni ayikho leyo nto ayikho ba uma ucosha yonke into abantu abayikhulumela ngaphandle ngeke uzuyithola la izwi lisho leyo nto leyo ngeke uzuyithola la izwi uthi uNkulunkulu wathatha umuntu wamlethe emhlabeni olesemlethe emhlabeni wamlethe ukuthi mina ahlale enhluphekweni ayikho leyo nto la lo Jesu labantu bathi abantu amamelambili akhulekela inhlanzi nezinto zigcwala zibeningi badle bonke abantu amen phela uNkulunkulu akenza ukuthi noma unakudla kodwa afake ifasting ungene fasting ke hayi lapho ke usileke uright ke lo isikhathi kakhulu kodwa ukuthi mama ukukhona ukudla uzobaletha abantu bazocela ukudla bakunike ukudla wena ukuthi usibile phela baphela abantu abalethe uNkulunkulu ukudla kuwe noma nawe uhlele udlele lapha lolambile uyadinga ukudla hayi la ukhona ukudla umthatha ungaboli ukudla abantu bekhona lapha abadinga ukudla noma ingane zifike ekhaya uzodla aqala uze la bheka ukudla bathatha ingane nokudla into nowethola fasting banike badla isibusiso sobe sisiza kuwe kanjalo amen into ezithi abantu bahlupheke ungamkhona uNkulunkulu nokudla isono amen noba nenhliziyo ezimbi amen inhliziyo wathi abayimbi uvale wonke umnyango weblessing kaNkulunkulu forget ngeke izize kuwe ngoba inhliziyo yimbi amen That's why uthi masikhona sinisiwe silandela uNkosi uJesu ngathi sithabatha isiphambulo sethu simlandele imihla ngemihla amen uJesu nolakala ukuthi sicela umoya ingcwele isiphambulo sasithwala lesiphambulo mathwasa unjalo lo mzimba lo yiwo nosindayo omele simthuthwale ngenkani silandela uJesu siyowenza intando yenkosi uJesu amen ngakho vele isiphambulo ngingalisana lo Jesu ushaya amaplanga usikhanda isiphambano uyathwala usibeka la uhawe phambi uthi nalela uJesu ngithwele isiphambano sami lesi kuthiwa mina ngithwele isiphambano no isiphambano lento lemele sithwala isiphambano sesilala uJesu imihla ngemihla udela lo mzimba lo mzimba lo uthi abona umzimba ume kanjani mangithenga ume kanjani ngiyabona isana uyabona nathi the sign of the cross amen the sign of the cross isiphambano lesi uba ke lo mzimba lo lethwala ithi iBhayibheli lapha kuba seGalatia chapter 5 cishe ubani verse 1 27 ukuthi aba Kristu Jesu babethela esiphambanweni imihla inyama kanye nokuheka kwayo babethela kuphi esiphambanweni imihla ngemihla ukuthi bazawutuba lo mzimba asenze intando yawo and masilandela silandele inhliziyo yethu inhliziyo mazoyilalela ukhona forget uzume la khona amen ngeke uzume uzohleza uxabana noNkulunkulu each and every day ngoba inhliziyo iyakhohlisa nje ukuthi iyakhohlisa futhi yimbi amen yena uyivivanya uNkulunkulu inhliziyo yakho engathi uNkulunkulu mazovivina inhliziyo yakho fica inhliziyo yakho ugcwele yonke into bese hamba uthi uzoyokhuleka uNkulunkulu ucela umbuza ukuthi uzobusana lokwenhliziyo yakho yazi ukuthi njani amen uzothola ibusiso phela uvala wena kodwa uNkulunkulu udalile ukuthi kumele udle mawungafastile nje kumele ube khona ukudla ozokufaka emlomeni uthayile umlomeni amazithi kumele uhlafune udle umdumise naye kodwa ngeke uzothola into ozoyidla kube nomlomo ukhipha into ezokungcola kodwa uyakhuluma nje ungcola wena uyahleba wena lakho khona into ezamtholisa uNkulunkulu nawe khona phakathi uzokunika kanjani uNkulunkulu ukuthi uthole into ozoyifaka lo mlomo kumele umlomo wakho awukati khuluma yonke into engasile lo mlomo lo wakho ibusiso siyivala thina yena uNkulunkulu ready bonke umuntu masekhona kuye uzombusisa inkinga yithi nenhliziyo nomlomo wethu amen samxosha kulasiwe kithi konke ebalekile gada inhliziyo yakho gada umlomo uthi ukhiphani ngawo ubhasope ngempela wenza ubulungu phane wenze kahle uNkulunkulu then uNkulunkulu usekubusisa ke sibusiso ngoba usidayelwa sibeke nomhlaba impela ukuthi ufanele noma kanjani asiprovide nangengubo zokugqoka ube nengubo zokugqoka uNkulunkulu akunika provide mina nje angisebenzi bafana but uNkulunkulu uthithela abantu bangithengela izinto into engigqokayo mina angikhiphi ngisho isenti la ukuthi sengiyakhipha kusaba mina ngihamba ngiyothenga nani ukuthi uNkulunkulu phela nongezela yonke into yami akukho nokugoda ngathi sengizokhuluma ngiphakame ngawuthi mina lo ngakhiphi yami imali ngawusebenza kusami ngawuthenga akukho konke lokhu mina engasebenza ngithenga amadla akusekho nokugoda
Sale into zaNkulunkulu zona zodwa. Amen. Uzangaphambisa ukuthi mina ngasebenza phela mina ngathenga ukuthi nokuthi yabo lo sakusebenzile wena wathenga nani vele usaze ngokwesikhathi utshele ngabo nje. Kodwa le ballet kumele uNkulunkulu kube nguye wazi noma usebenza wathi lo msebenzi mina nginike uNkulunkulu asiyona wami. Amen. Ungibusise yena uNkulunkulu so mangithola into la lento lezi ngitholayo ngenxa yesibusiso seNkosi uJesu. Manje hayi mina ngisebenzela phela ngenza ngeke uzongitshela into yami mina ngasebenza la vele abasebenzi. Ethazoba iphakamo ngayo. Kodwa mayiqhama nje ngesibusiso kaNkulunkulu leyo nto iyakuthobisa. Mina nje engisiza ukuthini uthi ngithobele uNkulunkulu ngilale. Ngiqaphela inhliziyo yami, ngiqaphela umlomo wami, ukuthatha ngale phela ama-test amaningi. Siningi izinto engadlula kuzo impela ngabonke engiyashaya. Nginikela, ngisiza abazalwane, ngikhuleka ngizele ukuthi ngicela ibusi ngapha nami kodwa ngingafiki lutho. Ngobani angenzi kahle phambi koNkulunkulu. Noma ngithetha ngeke umsebenzi ezelani ngiqhubeka ngenkani walethi ngihlupheka ngishaya. Abantu abahluphekayo mabangathi uNkulunkulu bahluphekisana. Ngalingi ukuthi nje hayi mina uNkulunkulu hayi uNkulunkulu akuhluphekisi. Ngawa mhlawumbe ukuthi uzotesta i-test ayilast unyaka every wena impilo yakho yonke nje uyohlezi wahlala uyi-test enhlupheko impilo yakho yonke uthi futhi mina ngihlala uyi-test ngithi akunjalo laba nolo kwesifuna abe eBhayibhelini oJobe uJobe wayebusisekile before angena kwi-test yolahlela yonke into wambusile nje uNkulunkulu. Wonke umuntu osifuna eBhayibhelini uNkulunkulu wayebabusisa. Even abapostoli bahamboshumana bahamba noJesu wayebatshela ukuthi wayebanika yonke into even noma boshumana ivangeli bathethi ningaphathi nasikhwama nani kwendlela. Hambani kunjalo nothola phambili into enidingayo. Awuthi wahlala senhluphekweni. Babeshumana ivangeli bengasweli. noJobe bezijalo kwafika i-test kuJobe walahlela yonke into wahlala kodwa wathembe ukuba uNkulunkulu wayemthethe uzomphika na. Mafuna iBhayibheli ubona uSathane wayemene uNkulunkulu ekhuluma naye. uNkulunkulu emthethe inceke yami leli ngelasegcileni. Inceke yami nje le uyigcinile la. Hayi emhlabeni yenza yonke lento lo umvike inqobo engiyanqothi umbiyele. Yabona mawumvume ukuthi kwenze kunokuthi kuye kuzophika. Wathi hayi akisiboneke. Wavula umsusa la uJobe wazombeka la. Phansi le kudust. Lahlela yonke into olalela nje lapha esangweni. Kwabi khona umsho noma esegula, kwabi khona oyedwa oza kuye ezomsizelana kwezizitho somkhothi ilonda. Noma segula undlela sathi aningifunele ba-magicians lapho aningifunele bemithi bazongichaba mhlaba ngifaka something nani wahlala kunjalo egula kunjalo wahlala uNkulunkulu wazozomphilisa. Amen. Wazozomkhipha lapho azomphakamisa futhi ombusa kakhulu. Wena nje hayi nandi khantinke display. Amen. Kanti uyathestwa. Amen. Etwepha. Ngale in the spirit athi uyambona uthe asathembele emathembeni semhlabeni mbuka manje ngithumele nje ikhanda athi hayi yabona loya uthi usedele wasaphuma amapolice asimtest akanje umvumela ukuthi akanje ashake kancane athi hamba vela shake bese mase ushaka akufaka uvalisana kanti uyathestwa uNkulunkulu ufuna ukuphamisa kunika amandla ukuthi ungaphindi uzugula unqobo kanti uyathetha wanishiki kancane sengika amaphilisi uthi ngeke amaphilisi yebo senkulu kanti uyathestwa owakho yima uthi ngeke ngibuyele kunalo ngizozila ukudla ngishisa nedemoni yabona wathi waqala washeka wathi bona ngathi usuyahlasela futhi khuza ngegama lika Jesu udumise ubone lo mcabango lohlelo buka entertain lo mcabango uthethe manje usiyagula ngoba uyabaphiza ushise ngoba uzokhipha ifaith kuwe kuNkulunkulu. Amen. Uyathesta nje wena. Amen. Ungavumi lashaya ikhanda leshaya igama Jesu phuma hamba Sathane Jesus manje ushaya ikhanda uhamba mina ngikuhluphe manje ngiphatha ihlahla nje ikhanda ngithi 1 2 3 khayisi kancane silambile. Amen. Mhlanje la ikhanda mhlanje ngiyaphukuza bayashaya ngiyashaya ngiyashaya ibhele shaya ikhanda bonke izinto bafundi manje yabo sona leli belithi la ngihlasele eligijima la lizihamba lithi la shaya selihambile ngoba ngishayile
Amen. Ngoba ufuna ukuthi ku-faith yami kuNkulunkulu. Waphela udla endlini. Ungathi hayi Nkosi yami, sengizokwenza njani manje? Noma ngiyocela ukuba malini kuvuke lo mcabango. Jesus. Wona promote kuyaphela something. Hamba uNkulunkulu. Ngizakuwe baba, ngicela ungisize ungiprovide ngithi ukuthi na ukudla sekaphela endlini. Ngicela ungisize ungiprovide uNkulunkulu lesizulu. Ungathi hayi, mina ngiyocela kusamwani, umhlabani isibani unayo something enganginika. Ukhona wakho ngeke uze kunyuke mawusesenjalo. Ulanda isiqalekiso. Singathembele entweni zasemhlabeni masukhona usilisiwe. Lezi izinto kuyezinhlupheko zizoqisa ukukhola kwethu. Azizange uzosdestroya. Zizosiqinisa ukukhola. Wena wahlala nje, hayi sengizofake. Angathuko nje ukhuluma uzofa vele, uwe nje ukhulumayo. Nomcaba wakho unjalo uzofa vele. Amen. Ngoba lo Job la uze shaye ingane shaye wehle nje ingane masambile zami zimaphathini laphana angohla. Umqondo wonjani umqondo wakhe? Awuthale ingane mhlawumbe zamona inkuzi yamthuka le. Manje uthi ngifela nginele ukulathi kuthelele. Mhlawumbe zamthuka uNkulunkulu Job angafuni uNkulunkulu ashaya lezangane abulala. Ngoba umqondo wakho Job wacabanga ezinye izinto ezile. Athi hayi ngeke mhlawumbe uzovula uNkulunkulu abula lengane ahambe yonele ukuze uNkulunkulu angashaya noma zimthukile zanzani nani yabona kwenze njalo lento ayicaba uJob esenjani yenze ngoba isaba waze wakhuluma nothi lo bengikwesaba sekwenze njani kungehle nawo lento esabayo wasaba ukuthi na usangiklasela ukugula ngeke ukuthi ngiyamaphilisi sengizogula kakhulu ngife vele kuzoza vele ugula uyeke amadimoni ojabula ohlala nawe la ungani wethu lo asazi kuye ngibhekene simenzele sebenza samshaya ukuthi siningaze nje kancane asheke kancane nje useyendelela imicabango yethu asambe ngozani abize amanye awesi ngozani sovula umnyango zani qaba umhlobo eniningi lamadimoni zongena la ku qala bubusheka abantu usuzipendla abantu usakuyikhanda abantu usevela lokho abantu bese la bayagijima yake ngabe nodokotela ukhona kusekho vele kusehangeni ngoba lo uyisabila lithi kanti umuntu ethama uyisaba suvula iminyango asengena kamadimoni ayafaka Nkosi yami athi lo somthola kahle cathi bengayeka thina asekuqhaqhaza shaya ngezifo eziningi uthi afike udokotela hey unje iyakhe idrophile nani yakhe idrophile ayakhe iphansi nani qambe lamanga yofaka uvalo wesi ngowavulelile phela amadimoni thina senza ukukhola bazalwane Amen. siyakhuleka mawugula mawuthi uyakhuleka awenze lutho makubiza abagulayo uyezwa senze izwi ubeke izandla ubamba ukhoje bese ngibeka izandla namanje ngoba ngikhule nami uNkulunkulu wangiphilisa sengibeka izandla namanje ngokukhola abazi nabanye abanokukhola sengiphilile amen uba uthi sengiphilile kodwa basizoba nongabaza lokho ngosami ukuthi uzokwenza ngempela nani uNkulunkulu akafuni umuntu ongenakhona amen so bazana uma uzohlala enhluphekweni uwe ozosifaka leyo nhlupheko leyo ungalinge noma uthi uhlaselwe yini empilweni kokukhola ungakhonondi ngoba ukukhona kamvala uNkulunkulu uvala izibuso zaNkulunkulu zonke ungathi noma uwenza inkonzo umnikelo uthi sengenza le nkonzo ba ngifuna ukubusiseka uyadlala yazi uyadlala nje wathi ukwenza into ufuna ukuthi ufuna ukubusiseka webazalwane uyabona noma uthi uyanikela kubazana noma kwanikela nikela uthi ngiyenzela inkosi uJesu la uNkulunkulu wami ngiyamenzela ngiyanikela nje ukuthi uzobuseka kanjani ungalile hlale kumcabango leyo nto ungathi oba nami ke kuthiwa we mina nginikela ngiyabusiseka yinto esifuna ukuthi vele uyabusiseka vele kuyenzeka kodwa mawukwenza ungakwenzeli ukuthi ufuna ukubusiseka yenza ukuthi uwenza izwi lenkosi uthi kumele sisize sabazalwane umuntu mayehluphekele simsize mina ngina ukuthi ngiyomhamba ngiyombusa ngimnike lokho uNkulunkulu uzobe sekubusa ngendlela yakhe ungafuni thona ulinde ukuthi ngoba uwenza lokho usifuna usibusiso ngoba nje bamshana uthi uyanikela sisizolilaka ifoni lakho la uthi
hawu sozibusana ungeza kunika le ngandlela ngibengalo lapho uzoleya ngani indlela phela okwakho nikela bese uyakhohlwa uthi soqhamanje lesibusisa kuphela zihlala ugade uhlale ugcine izakho kuphila ubungcwele qaphela inhliziyo yakho qaphela umqondo wakho cabanga ngakho ngoku uqaphela umunye kuNkulunkulu ba into masona sakuphazamisa isibusiso saNkulunkulu amen nolaka zame nokubila wakho ucula ngaphakathi mawuthi wena ukhonto ukunyaza sile nje sokocasuka dlala la endlini sekuba umsindo ay yathethwa manje la umama umntwana wenzeni mama useyathetha abantu kuze uzomakhelwana uyakhona kuyakhonta kuleli ekhaya kodwa umakhelwana beze ezinye izinto eziqhamuka lo uzokholwa to hey abakhulumi lo muzi ingane mazimcasile la mama ukhuluma abaye bazafaka lenhlamba phakathi bezothi sohlala sibusa nkulunkulu lapha ayikho yonke into umdlalo ziqaphele ukho konke okwenzayo ngoba ne-anger is a doorway in the kingdom of darkness uvula nje umnyango uthi abhodla destroy yonke into usathane lempilweni yakho leyo ukuthi usikhulele wayicela enkulu vele iphele yonke anger ibambe icontrol masiya lithi iBhayibheli masicase kodwa senze njani sure singoni futhi kodwa khona nalithi futhi khona masisheshe size siphuze phendulo casuka amen siphuze ucasuka amen ithi noma usuzwile wavumela ucasuka ukuthi vuqu ngoba hayi ucasuka wadlala manje distroy manje inhliziyo ngaphakathi hey ngiyatshela uthi manje hey ujazi lo ngizomphela ngimtshela yabona leyo nto le ibambe Jesus ibambe ngi ungavumi ngoba wayivumela wayikhipha kanti ohlamba uthi itheni noma sengizwe kuba nekhona nje endlini kwathi wathi mina ngamthatha mina ngimtshela indaba zakhe manje angazi kahle hey Jesus yasimaza lo manje in the spirit sesiyenzile vele amen mina siqapheleke bazana basikhona sinisisa abantu abangu siqaphele lo and inkambulo bazana ibalekile ebazalana ngiyaphela ivuka ngwazama siphela nomhlaba siyahlambulwa njalo ngoba mshabuleshe nje ukuthi masama lapha emall siyaqhamisa abantu bazalapha utholi useqonye indlela phela lo yana inhliziyo yakho uthi uyambona unondindwa loya sabona ngokukhuluma ukuthi sengijajile phela manje mina lo yana ngoba phela ngimanzi unondindwa ngempela yena angikaze ngimbona ngithi manje evuma leyo nto yebo oyini ngimbothi uyambona sasana kakhomenti sethi uyambona ukuthi uba nome kanjani uyambona ukuthi kunjani njani manje uyahlambulula nje usana sekhulumile noma ngazange zimkhano kodwa izwi lizwile lifike lathi ngaphelwa ngezwi ukuthi hey mase ngenza lokho ngifuna ethezele lokho kwasathana bese ngihamba nenhlambulo ethi yodwa hey sathana ivula fethu noma watshala ukuthi nokuthi maze vele uthi hayi ngeke mina lento nje lena ngizwile ukuthi manje anga entertain itshalekile kunjani in future zobona siqhubisa iphupho sivukela inkanusi kwenza yonke into manje uyafihla awuhlali nesono yasivuma uthi mina ngizwile inhliziyo isikhuluma yathi wala ngaphandle kuniwe ezala ngeke phela ivipi yahlajuluka hayi kamereni mazo ekamereni yodlala nje hayi into yeze ubona uzokukhulela lapha ekamereni ecela uxola ubona uzokukhulela lapha ekamereni usekuqoqela ekamereni lapha uwonile nje phamba uNkulunkulu ungcolile ngithi letho abazana bengakhuli lespirit bahlele nezona bavume ekamereni lento abavume ekamereni umdlalo nobe bengayifundisa ngaphandle bayithi mina ngivume ekamereni nani umdlalo siphuma kwelo siyayazi hambani ovuma isono kubantu abagcotsheleyo ukuthi bavuma isono bese banikhulekisa banqamele le mpande le amen ebonisile ubona uzokukhulela ulapha wethu uwonile akakuzi uNkulunkulu uzokuzwa kanje phela sesonweni uzokuzwa kanjani phela ukula ngaphambana nezwi lakhe manje abazana abadlala sathana futhi abadlali ngiyazi le mpuma kuwo wathi waqala wafuna uhlambuluka usohlezi njalo ungabona ubone nje ngathi ungcwele kophela iviki liphela nelilandelayo uze phela nje nenyanga ahlambulukanga ngoba vele inhlambuluko asayi usisenze njani avela hleze echontshe emqondo ngani ngakhumbula umtholo uwone ubonke ingone ukuthi manje uthi sibili masinyane inyamalale nje
ugcina ungasathi usukhulu bathi awona Nhlambulukweni Nhlambulukani nangona hawu awona manje 2 weeks uphelile manje 3 weeks uphelile awona iviki phela that's why the spirit abazalwana abakhulu ngoba bayafihla into mawuqeda kona ngoba uthi lena ngizoyikhohla yenza ivoice note noma ube wenza ivoice note noma enambeni yakho noma kuphi la ozovela ingene khona wenza ivoice note okay namhlanje ngone kanje noma urecord ngifuna ukuthi ngone sengone imqola umuntu ethi ngonile la ulinde ngoba ubusengiyayitshontsha ayithathe uNkulunkulu uyakukhumbuza ayitshontshe ihambe nayo bona ukuthi ungabhala khona phansi uma ngifika nje Nhlambulukweni ngiyathatha ngiyafunda ngisho ukuthi Nhlambulukweni namhlanje wadlala abafundi bothetha kumele ubhale phansi izono zakho maqeda kona iyathatha thatha iphepha ubhale phansi ukuthi sengonile manje ngenza ukuthi masufike noma ngaSunday noma sibisikele noma ufike nje ufuna uhlambuluke ngevoice note uyathatha iphepha lelisavula ngonile la uhlambuluke ulazithelele ngonile la bese uyakhulekiswa Adlali ngawe la ngaphandle uma lothi kuhlala uzohlala enhlambulweni ungahlambuluki isilo sithi ngeke uzukhule kumoya lento la uzobona khona ukuthi ngempela izono segqithi kumzalwane uthi ungamkhulumisa nje into encane ngaka uyohahada Nkosi uyombona into ekhulumayo ukuthi uvela ulaka ubonjani imbewe lomzalwane into engaphathi kuwe yini ngoba izono ububise bugcwele ngaphakathi bugcwele uthe manje masekhuluma kuvele kuphuma nale esemgodlweni wakhe ethi hayi angona lutho mina ngiright nje ngihlambuluke mina ngiright mcasu hamba umthi noma ingana imthinti imuthi nomuntu uthi uyasebenza emsebenzini ayikuthini nje ukuthi TV ibhathini uzobona usathana ngadlala usafuna ukukhombisa lo usibize ngomzane ukuthi uhlele into zami enhlizweni yakhe ayengithumela ubale umthini nje ukuthi TV kancane uyashintsha ngaze ubona impyutha umzane ngempela no ukhuluma kanjena uyakholwa ngempela lo muntu lona waye khuluma kanje ukuthi usibize ngomzalwane kodwa ukhuluma kunje bonana lapho ukuthi lo muntu enhlizweni yakhe ngaphakathi mubi amen into ebalekile ke bafuna ezosiza la ukuze uNkulunkulu akusize ukuze uNkulunkulu ahawukele into ebalekile la uma uyenze ke bazalwane uthi siyomfuna uNkulunkulu yabona mase mfuna uNkulunkulu ukukhanya kwakhe kwehlela kithi uba nokukhanya empilweni yakho kanje mawunokukhanya empilweni yakho zonke izinto ezizona zivele zigqameke kuwe ubonto okay kumele ngilungise noma sekufika usana zoku-attack makuze usathane kanje uvela ubone vele eqhama uthi hayi usathane ke nje lo kodwa uma ungamfuni uNkulunkulu bazalwane uba nobumnyama ukhane lokudeda kancane kube khona ubumnyama empilweni yakho awusophinde uzibone uma wenza kabi noma into uma uyenza ngasankulunkulu ngasamthozisa uzobona ukuthi yonke into kuwe nje uhamba nje yonke into right into efuna uyifundisa namhlanje bazana ukuthi asambeni siyofuna uNkulunkulu the way bomfuna ngakhona uNkulunkulu lezi insuku lezi kumakuzo zonke nje asishintshe bazalwane thola isikhathi siphoqe simkhulekweni thola isikhathi uphoqa ufunda iBhayibheli lingashoni la ngalifundanga iBhayibheli and mawufunda iBhayibheli ungafundi ukuthi thiwa nje kumele ngashoni la ngazange ngifunde iBhayibheli mawuhamba uyofunda yabona mawuthatha iBhayibheli thatha iBhayibheli ufundele ukuthi ufuna ukuqonda uunderstand into eshulwayelwa ayifundiswa la izongena kwengaphakathi ikusebenza ungafundi ukuthi sengene umthetho nje phela kumele ngashoni la ngalifundanga iBhayibheli noma thiwa awu understand hamba uyifunda amen sizoqala manje indaba yokumfunisisa ukunana emancane abazali bene emakhaya abanamabhayibheli bathi baningi amabhayibheli nafundi ningahlali igijime ndlale kakhulu kodwa uNkulunkulu ningathi lutho ngibona nje on Sunday kuphela uNkulunkulu nalifunda iBhayibheli manje esikoleni niyakhuleka manje esikoleni niyakhuleka ufuna zonke nibonge uNkulunkulu kuhambe nani la esikoleni nabuya nikhuleke uNkulunkulu nimbonge bantu abantwana beBhayibheli nifunde lo verse nifunde noma kuthiwa understand fundani sizofuna uNkulunkulu webana uNkulunkulu izwathi njani asikhulise kakhulu sibe strong enkosini sikhuleke esukwini isikhathi esincane sithola khuleke mawuseka noma uthi uyaqina noma uyapheka noma wenzani
dumisa ukhuleke khona lapho usapheka ukhuleke. Lento is not gonna be easy ngoba indlela okusondela uNkulunkulu uyayilwisa usathana. Ngitshela into eyiyona ngiyayazi lento. Once waqala usiyomfuna uNkulunkulu uyabona lento engizoyisho la. Uzokulwisa usathana. Amen. Amen. Uzokhanda short noma thiwa sesikhona isikhali uthi akuhlale phansi ufuni iBhayibheli afanele elethi imisebenzi bemningi bengaka. Igwali bemningi uthi phuma lo uthi atheleze uthi naye awenze nomunye umsebenzi lo. Usabathe unalo nawo komunye umuntu wenza usathana uzokulwisa. Amen. Yabona bangisho lento ngizozibonela nani. Uzohlasela uthi lo ukhuleka lapha uyothi igama la Jesu 5 minutes what day yakutshela. Ngilose ubuhuqa ubuthongo lapho yaphakama lapho. Hey bengikhulela ngikhuqile amadola angithi uhlala phansi angabe usakhuleka. Hey siyolwa ke manje bazalwane. Amen. Yabona manje siyolwa ngempela siyolwa ke manje. Siyolwa ngempela sizophoqa ukuyenza lento. Even during the week ungathi mina ngizosela ngoba kuthiwa sizila ngolesithathu kuphela. Akebe nosuku lakho nawe ozosinqobela wena ngoba uthi ngizozela ngalolu suku lolu. Amen. Olwami lolu ngizozela ngiyolela ini ukhola kwami. Nokhule uNkulunkulu ngibathisa amandla kube noNkulunkulu angisiza. Is not gonna be easy elisaqala. Kodwa masilo siphoqa siyenza lento kuzoze kufike isikhathi lapho khona sekusekulule nje. Sekuzenzekalele. Amen. Ebusuku ngo-12 mangathi ungavuka siyavozela kwi-cold thina sihlale emkhulweni lapha ngoba mazothi khuleka kodwa isikhathi yebo i-hour lezoqeda kunzima. Nami ngahoxisa ngathi no. Manje ngithi ngosisikhathi ngibengithayi. Namhlanje la engingashaya prayer point. Ngifuna ushaye umkhule komuntu nje ngihambe wona once way ngize yoqeda le ngibanye abazana ngoba phela manje hayi mina into engijwayele ngazi ukuthi mina ngimele ngihlale ngikhuleka kakhulu isikhathi eside ngize ngiqede 2 hours ngimemeze nje one way. Kodwa manje inkinga kusamele ngizele ukuthanda khona abazana babuthakala abakwazi ukukhuleka la. Amen. Kumele bafundise bakhulise in the spirit umuntu azakwazi bangisho ama prayer point lawo basizakala bakhona ukukhuleka bakhuleka bathi ngomuntu 5 minutes uvela kukhule 1 2 akasazokhuleka thina asabathe usephelele umuntu omunye akhule 30 minutes nje awu usephela asana ukuthi kumele thina kodwa thina sisaqala lo mkhuleko every day ngihlezi njalo kuletha mama awucabanga akupheli njalo nje lehlilo sikhulekile phase izinto sikhule ezinye izinto sikhule ezinye izinto kodwa masipesha ofe prayer amavesi akhona nje yawazi ukuthi mama umuntu asengathi kumele senze wona kodwa sisaqala nje bazalana awucabanga every day mina ngifabaza la prayer point every day omunye ngabe sekhathele manje ngiyayiyeka mina ayi kodwa manje uNkulunkulu uyibekile kimi ukuthi ngikhulekisa abantu abakhulu ukuze bazokwazi ukukhula kumoya. During the day nawe thola isikhathi sakho uthi uhambe ukhuleka hambe umfuna uNkulunkulu ukuze the more wenze njalo uzokubona ukuthi wena uyamfuna. Awumfuni kuphela manhlane ngabazana nje kuphela noma usuwedwa uyamfuna abese kubona ukuthi uyangithanda lo ake ngehle ngiye kuwe nami ngi-entertain indaba yakhe. uNkulunkulu uyoba ubheka abantu abenza eyakhe intando bamfunayo inhliziyo yabo yonke. Mawuzovela uhlale wena ungamfuni uNkulunkulu ukuthi ulede yonke usuzombona nje masiyona ukuthi Nkosi ngiyanyaba kakhulu ukuthi ngisizile egameni laJesu uze phathi amen. Umdlalo uzombona ukuthi hayi ngo12 vele savuka sikhuleka wena ngokwakho yini wena nje ngoba yini la udela khona uyokhuleka uphoka ukuthi uyokhuleka ufuna uNkulunkulu nesikhathi sakho uwedwa ungekho umuntu okulidayo wena ngokwakho uhamba umfuna. Mina into yangisiza bazana ngenqaba manga lekholweni ukukhula indesiphi ukuthi bengidela mina ngifuna uNkulunkulu ngokwami noma sengixoshe bandlela ngaphela ngakulokuqala ngahlala for 6 months ekhaya ngenabani kodwa bengiyikhonzela ngingedwa ngizila ukudla ngimfuna uNkulunkulu ngikhulekela ngingedwa ngeSunday ngithatha iBhayibheli lami bese ngiyangena phakathi enkonzweni ngeSunday ngidumise ngiqale bese ngivala ngikhulekele bonke abantu abakuNkulunkulu abayenkonzweni uthi uNkulunkulu abe nabo nani ngikhuleka manje labo ngithatha umnikelo ngikwenza umkholo umnikelo wamashumi noNkosi umnikelo wami lona wanwani umnikelo wami lo Nkosi nyawo ngezinikelo emva bese ngidumisa ngithi Nkosi mase ngigeleza ngicela ukuthi ube kanye nami inkosi manje
uzongifundisa thatha iBhayibheli ngihlale phansi ngivule inkatho kanje vele lo ndangifundile lo chapter sengizofunda yona uNkulunkulu usekhuluma nami yangikhulisa during the day Sunday bengikhanya sure mangivuka ekseni ngivuka ngidumele eBhayibhelini ngivuka nje ngiyambonga uNkulunkulu wantu ngiyambonga uNkulunkulu ngoba sengivukile ngithatha iBhayibheli ngiyafunda iBhayibheli ngifunda amaSpsalms emva lokho ngithatha incwadi yezakha ngifunda izakha emva lokho ngiyakhuleka ngiyageza ngihamba emsebenzini mangisemsebenzini ngiyadumisa la ngiyasebenza ngiyadumisa uNkulunkulu ngiyadumisa bakhuluma emsebenzini ukhuluma into zofebela yonke into okungcono khona amagama abantu mina ngiyadumisa uNkulunkulu ngenathi yami ngithatha iBhayibheli lami ngihlale phansi la ngifundele iBhayibheli mangidla ngiyadla ngifunda iBhayibheli lo chapter encane ngiyavala lo ngikwenza each and every day leyo nto yangikhulisa ngoba ngihlezi ngenza izinto zami zokukhanya Amen. Ukudonsa ilight yaNkulunkulu ekhaya iyehlele emhlabeni wena mawuzohleza uthi ungumzalwane wenza izinto zobumnyama makhulu yahlethwa la ukhona kuyahlethwa la khona ubumnyama khulula ngamagama abantu ukhona uyakhuluma amagama abantu benza ama jokes yonke lento emsebenzini nani nawe uyongena khona yokume lezo ndawo khulula ngezitori lana uthi ama-direction nani bekwenziwani awonke nohlobo le story ekhona uthi kwenzakalani nani nawe uyongena khona uyofakaza khona lapho ngeke uzukhule amandla ukukhanya uNkulunkulu uyaqhela kuwe ngoba novelo wafaka into ezobumnyama ngeke uzukhule lethu abazi ngizobona babaliminyaka bengakhulu ekholweni bakhule loNkulunkulu angabezwa ngoba in the spirit bagcwele ifu lobumnyama lethu ubona nabantu abangakhona thoba yenza izingane zabo namabhadi namasho nefele iminyaka phezukweni ingoba abazenzi izinto zokhaya abanaNkulunkulu abazi izinto zokhaya imicabango yabo bayalala bavuka bacabanga ukuphuza utshwala bacabanga ngomnandi bacabanga ngama-drugs bacabanga utshwala bacabanga zonke into zofebe bacabanga into zaNkulunkulu zokhanya bacabanga kuzoba buhlungu uma umzethu uyakholwa usindisiwe udale yonke into yokudla isono kodwa ufake into zobumnyama nade ekoleni ngane makhuluma kabi lapha iconsultation nani lapha apha nafaza bakhuluma ngamadona nani lokhuluma khona lapha mase nikhona nikwenzi lokho noma ngidlala lonke lemdanzo ukuthi lokugquma nisahlinya sishone phezulu lapha kwamashaya ngishawo ugonga ngiphamsini yani alikwenzi into zobumnyama zonke lezo noma ndlala ngendlela erathi indlela noma ngadlala ngenkonzo ungcono udlala ngendaba yeBhayibheli ikhulu neziyonke into kodwa le midlalo yasendlini ngishawo ingqathi lapha nomgqingqingi lapha into zingasathani yizo ezilethi imoya kini bese mabedansela ingoma zasezweni lapha nanidanseli aliquli amapiano ohlobohlobele ngoba gcwele lapha nivule nama-DSTV noboya ingoma lapha alivuli ngoba nifaka ubumnyama ekhaya enu nasempilweni zenu uma enhlaleni lali gospel ingoma lezi zingoma lezi ezasathana zona babi impilo zenu ngeke niqule inde ukumoya tabalele masikhola afuna ukukhula kumoya ngempela asenze izinto zasekhanyeni Amen. noma usebenza uthe emsebenzini wakho mina into lesiyile uthi ngihlezi each and every day babazi kahle emsebenzini traffic bayazi abeze bangibiza ngomfundisi khona lapha emsebenzini abazi kahle babe nje bangwena ngiphethe isikhathi ngoba emangala thawu kanti asiphathe isikhathi namhlanje uyadla azabuko bhekane wethu day uyadla phathe isikhathi ngoba abayijwayele ukuthi guys ngoba ngihlezi isikhathi esiningi ungaphathe isikhathi ngihambe nje kahle ngihle nje ngesikhathi leso nje bangisiphethe ngoba angihlezi ngifastele ngithi ekuseni angeke ngihle ngibanguye emsebenzini mangifika emsebenzini mina ngiyakhulekela ngapha ngiyadumisela ngapha ngoba lapha ama-earphones akhona afaka ngivala ama-earphone ngidumisela ngengoma zokukholwa mangihlala phansi ngithatha iBhayibheli ngifunda ukukhuluma noma beyikhuluma la angahlangeni ey'nkulumeni zabo zonke bayinoma ngawafela ama-earphone manginabo la ngikhuluma nabo ngikhuluma indaba yesu mafuna ukuthi okay ngenzani kanje la kodwa into abangiyikhuluma mina base beqala into eseceleni abantu nomakhiphe lo thona bafake kuphi ezwini laNkulunkulu nawo mawukhona amasindisi bazalana into ezosiza ke manje ukuthi asabheke soqala uyomfuna uNkulunkulu
mavuka ekuseni vuka ukhuleke ube uNkulunkulu ufundiswe udle izi mawuthi umsebenzi indlamo zizama usheshe uvuka early lento mele abantu abafundi bazakukhula spiritual mele udele wena yabona bazana ukuphila sabo nokuphila kithi ngaphakathi ukugula ngehlale nathi noma kuhlasele mama hlasele ukugula usheshe ehambe kithi ba sinento zokukhanya kithi kuyasha uhambe Amen. ngoba sihlenzana isifundo zokuphila ake sifunde izwi laNkulunkulu bazana laphana ke ku Isaac Proverbs chapter 4 verse 20 na into bese ngibethe ukuqala ngisho nje ngazana ukuthi la ngoba ke sesaziye bazana izinto zahlishintsha isihlalo lashintsha lokucontrola ile khule uNkulunkulu sikhona naye uthi masika la siyakhuleka emva kwesiqala ngezwi singene emnikelweni singene efakazini sizoqala ngezwi exactly ngoba yenziwa kuphi le elewe branchini emission sizoqala ngani ngezwi sesoqala ngezwi bese ke okunye ke uzobe sekugcina siqala ngezwi kaNkulunkulu naqala egameni lika Jesu. So Isaiah chapter 4 verse 20 Mama pastor spongile izwi Baba uNkulunkulu namandla wonke nalelizwi lakho uNkulunkulu oyingcwele lifake ezingqondweni zethu ulilobe ezinhlizweni zethu usivule indlebe zikamoya sililale nokulilalela uNkulunkulu namandla wonke sithemba wena ke somandla Nkosi silungise Nkosi silungise nenhliziyo zethu egama lika Jesu Kristu Nkosi wethu amen. Verse 20 lithi iBhayibheli bazalwane la ihlothi ukulaya kukayise ukulaya kwaNkulunkulu izakabazana siphethe ukuhlakanipha okujulile Amen. nomnikazi wazo wabhala ukuthi siphethe kuphi esihogweni ngobani asangaqaphela indlela kaNkulunkulu egcineni ukulaya kukayise verse 20 uthi indodana yami lalela amazwi ami ubeke indlebe yakho kukho ukukhuluma kwami yabona uNkulunkulu esikhuluma kanje sifune namhlanje ngendaba ukuthi asabe soqala inkonzo sasa nje lokusala siqale khona namhlanje saqala sasa lokusasa siyaqala siyenza inkonzo kumfuna uNkulunkulu mele sikhule bazalwane kumoya Tebalele manje ke manje sikhule kumoya ngenye indlela bazibona ukuthi ngempela sikhule kumoya uyabona lo laka lakho nalo lento ukuthi lo la ishisa ufuna uNkulunkulu ukhula kumoya bazalwane ithi iBhayibheli la yes ubeke indlebe yakho ukukhuluma kwami uthi verse 21 kungachezuki emehlweni akho ukulawa uNkulunkulu somfuna bazalwane lesigaba sizofuna nalo akunachezuki kithi manje sizohlezi kwenza each and every day bazalwane yabona masiyenza lento uNkulunkulu asifundisa wona namhlanje bazalwane sizokhula ngenye indlela sizokhula kakhulu bazalwane uthi verse 21 makungachezuki emehlweni akho yabona once baqala kwancipha ukumfuna uNkulunkulu uSathane ufuna ukususa uphezela kulo ufuna ukufaka uphi ezintweni zobumnyama uzoqala manje enhlathe into zobumnyama ngoba manje nokuphi uhleli usuwenza izinto zobumnyama awusenzi izinto zokukhanya ithi iBhayibheli ukugcina phakathi kwenhliziyo yakho mina sigcina enhlizweni zethu siyomfuna uNkulunkulu sithe isikhathi esincane sitholayo siyasebenzisa ukuthi simfune uNkulunkulu yethu ithi iBhayibheli masithengise isikhathi ngoba izinsuku zinjani zibi Amen. mina sithe izinsuku zimba into umnyama ugcwele lapha Yeah. ukuze nawe uma umzela wathi uyakholwa sinesike ukuthi uhamba nefilo bomnyama abathakathi bavele bafundele kuwemithi hayi ukuze umuntu wami uthi ngibona ukuthi asebenza uma besho nje lento nje izona zikuthanda uyisho njalo ukuthi abathathi basho ukuthi uma befuna ukutest umuntu uyasebenza bafuna mina bo-test umuntu omzalwane awukhama ukuthi umuntu abathathu usebenze empilweni yakho na awukhama umuntu abathathu usebenze ekhaya lakho na ngeke obumnyama isebenze kumuntu nokukhanya akwenzeki bazalwane kwenzeka lo muntu unavele unento zobumnyama sikuwe zosebenza umsebenzi obumnyama bakuvala benza wonke into bakuqalekise usebenze imali ungayithola ungayiboni nemathi phela uyihola imali vele phelele emoyeni
ingoba into zobumnyama ziyasebenza kuwe ngoba into zokukhanya azikho kuwe futhi awuzinzi. Kumele bazalwane sebesekukhanyeni. Siba sekukhanyeni nokukhanya ehlele ukuthi mase njani masifuna into zaNkulunkulu njalo. uAdam noEva insimini yase-Eden bazalwane. Adam noEva insimini yase-Eden babehamba nje benqunu bengagqokile ngoba babe sekukhanyeni. Bengaziboni uzibona bona ngoba ifocus yamqondo bawubheka uNkulunkulu njalo bukumnandi benejoy kaNkulunkulu bahamba kamnandi lomhlaba bedla yonke kumnandi bejabula. Kodwa the day ifocus yabisukule kuNkulunkulu abheka into zasemhlabeni zobumnyama balala uEva walela inyoka kanti akaboni ifocus yakhe into yokukhanya uNkulunkulu uyibeka manje kuSathane. Walizwa le voice le hayi ukuthi inyoka ayizange imningi noAdam yana kuAdam ngasabathi yamthetha hayi bo lesisitshelele ifuna ukumuyisa washo manje uAdam uqinile nje hayi entertain leyo nto. uEva wayisusa nefocus yakhe kuNkulunkulu wasebhekisa kule nyoka ezwa amazwi aqhamele kumuntu okumnyama angena kuye ngaphakathi wazidla ngawo wasesibheke isithelo ukuthi sidle ngempela wasesithatha esidla wasewa. Nakanjalo abazalwane akaqali umuntu avele nje angene esonweni uqala ezwe izwi lenyoka uSathane bese masezwile akafune udala aqithe ngenyenze into mina uNkulunkulu akayifuni uthi masezwile bese entertain bese hamba oyenza into ngoba usesukile vele kukhanyeni. That's why masikhola sindisiwe manje hlezi njalo sisekukhanyeni bazalwane. Buze ngoba once waqala usifocus kuNkulunkulu uzoyibeka ezintweni lezi semhlabeni manje focus ukuthi hawo vele mina nje nginenkingi ngiyagulela ngiyahluphekela why mina ngibe nje vele ifocus akayisekho kuNkulunkulu ophilisana ifocus akayisekho kuNkulunkulu manje losizayo ukhola kuyaphela ukhola kuyehla ukhola kuyancipha ngoba ifocus ayisekho manje kuNkulunkulu usuyithathwa into zasemhlabeni athe uNkulunkulu sikhathazeki ngaso. Into ezosiza bafuna ukuthi ishintshe okhona ifocus yakho each and every day wena bazalwane watsangela ekholweni awungabe usa entertain lezi bunyama. Amen. Bafuna ukukhula in the spirit ube ngumzalwane ngempela ostrong umoya onamandla onothando laNkulunkulu uze uyize ijoy of salvation noma qhamuka into ezikukhubayo zivele zibhampe zilahlekele. Uze uthi hayi lento liyakhuba vele kodwa manje uNkulunkulu anika ukuthula ngaphakathi. Maqhamuka into ecasulayo ivele ibhambe lahlekele ubone into iyacasula ngempela kodwa manje wena ngaphakathi unokukhanya. Lento zobumnyama azinasisa ukuthi zikuthinte wena. Uvele umuntu umphendule kamnandi azashayitha umuntu kanje ngikhule kanje akacasuli umphendule kamnandi uvele uzaxolise yena uyashayela ngoba uba nje umoya obumnyama wena awumphendule the way lo moya obuye othi umphendule ngakhona wena ngoba unokukhanya umphendula kamnandi wathi waqala walingisa njenganayo mayiqhamuke ephezulu lethetha wena obunokukhanya awuthethi uyathoba ngoba wathi waqala wathetha njengalo khuma njenganaye amadimoni akuye ayatransfer ngene nakuwe bese wanobumnyama ke na. That's why you must be very careful. It doesn't cease now each and every day into esiyenza yasenze into yokukhanya khona meqhama nosethenza izimoto abasathane ke lo angeke ngize ngiphendule kahle ngoba liyasho iBhayibheli loba umuntu manokushila ngenkosi uthi asibambene nenyama negazi khona selani nembuso obumnyama semkhathini. Ibuso obumnyama semkhathini ayifile leqhazi ibone kanje ingena kwabanye abantu bese zoku-attack manje yakuzama ukuthi attack bonje ayitholi izongena kwabanye abantu bama-family members akho noma iy'ngane noma abantu osebenza nabo uzokulwa nawe wena kwakho iba sekukhanyeni yenza izinto zokukhanya ukuze ungalimali. uNkulunkulu asiyala ngayo namhlanje asilaleleni uthi verse 20 ba lento lemele sigcine inhlizweni each and every day. Uthi verse 22 ngokuba kungukuphila kwabakufumanayo nempilo yomzimba wonke wawo. Niyazobazalana ufuna uNkulunkulu uhlale wento zokukhanya uhlise ekukhanyeni
Eli Bible kungukuphila ngokuba kungukuphila kwabakufumanayo. Ukuyala uNkulunkulu bese uyenza akuyala ngayo ngezwi lakhe. Uzoba nokuphila masukufumana uba nokuphila kuwe ngaphandle nempilo yomzimba wonke wabo. Umzimba wethu wonke uzophila uma sisekukhanyeni. Senza izinto zokukhanya, simfuna uNkulunkulu ngoba eshezwini lakhe. Sake verse 22 baqhuma indaba enhliziyo. Inhliziyo iyona mele sigade nayo kakhulu ngoba iyona engasiphazamisa. Ngokwazi wala le inhliziyo ithethayo ukhathele wena. Yebo. Uthi hayi wena nje ngeke ukukhona nje ukukhuleka. Ngeke ukhona ukudumisa usuku lonke. Aw, asana nohlanje istory lapha. Ngathi limnana ngale istory ngazi ziphe khona manje. Ngathi ngathi yethi lesa story nje lesanamandiya lawa nakhona izulu nje lapha. Adlule. Usathana. Lahla mandiya. Lahla lezitoro bayezubumnyama. Abantu abaketha abantu bomnyama bagcwele zonke uhlobo lwamadimoni. Ethamba bukele wethe uhleliswa yimadimoni bayangena kwequqo. Lethiwa abantu beyithanda lethu kangaka basakhona ukuyeka. Ngoba imoya kulabo abantu isikhona nakubo. Umuntu uyahlala nje hayi Nkosi yami uzokhanda sho noma ubuka awuzeli umbuzo uyophela. Usiwathi ugcine kuphi? Ubani benza ukuthi uzikhulule nje. Uyikhulula ngempela uyibali yonke. Wathi lithini izinhliziyo yakho? Lithini izimzolana? Khona nje bengilifundile elilapha likuphi elilapha uyacabanga ufuna lelelula mhlawumbe ziya hayi uNkulunkulu wathanda izwe kangaka ethi babe sakhathazeka lutho likuphi lelozi lezinto abantu usibani uqede John ubani bamshawa bani into zokumnyama u-number 1 ukhuluma umuntu eqhabula ube u-number 1 usale ubatshele yonke into kodwa kuthiwa nanti izwe uNkulunkulu do umuntu lutho nje khombisa ukuthi into kuwe ngaphakathi kumnyama into zokukhanya zikho kuwe Hayi Nkosi yami. ngoba umfuna uNkulunkulu asambeni-ke imandla elive usiqala nje into siqala siyomfuna uNkulunkulu sifunda izwi kuzoba nzima kodwa sizosiphoqa. The more siphoqa siyenza the more iba easy. The more siphoqa the more lento iba easy empilweni zethu. Kodwa masingakwenzi ngiyavela kwenze uzolonke entertain hayi ngibuye lamavideo batatsa kanje italente zisesifile zinje ubusiness phone no TikTok o WhatsApp nana kumnandi wozezwini uyabona ushalezi ilezi khombisa ukuthi into esikhona kuwe ngaphakathi egcwele kumnyama noma ulibheka iBhayibheli ethi ube khona ukuthi akawufundi iBhayibheli kumele ukuthi vele ucobe nje siyazi leyo yahlasela livele icobe nje iBhayibheli kodwa liyacoba khuleka ngishaya nje ngani uyakhuleka ukuthi umqondo awukhona uyakhuleka kodwa manje umqondo akawukhona babikho nje la uyakhuleka ukuthi manje lento ekhula awuyizwa ukuthi ithini iyaphi iyakuphi nje hamla yasengiqedile kodwa ngami into nizomnyama ijoy yakhe igcwele khona ngeke sikhona ukuthi amandla kaNkulunkulu ahlale kithi ngiyakhona bazalwane manje siqaphele inhliziyo zethu sifunda phana ama-Psalms amahubo Psalms 105 verse 4 siqala verse 1 amahubo Psalms siqala verse 1 bongani uJehova nibize igama lakhe nizazise phakathi kwabantu izenzo zakhe yabona sibonga uNkulunkulu siyambonga uJehova inkosi uJesu sibize igama lakhe bese kubalisa izazise nizazise phakathi kwabantu izenzo zakhe wena maphakathi kwabantu ukukhuma into eziphamukile wenze njani uyabazi izinto zaNkulunkulu noma ungcina ukuthi kodwa into zaNkulunkulu bese ukhuluma lokho abakhulumayo
ngicabanga udestroy uJesu ngaphakathi kwethi ikhuluma nabantu bathi ngezindaba ngicabanga ukukhuluma lento ukuthi angifuni phela bangibona ukuthi mina sengihlukile nje ku bazothini usathane loyo tshela abantu ngoJesu bakhuluma into zabanani siyahlasela nje sinenqubeko zethu nana bathethe ngeke usathane anye ngoba anayo uNkulunkulu uJesu anayo akho nokunsiza ukuba nihlele sonweni uJesu uhlelani isono uyabona inhlupho kuphuma kuzo kodwa manje bekubona ukuthi vele nawe hawo wena usukhuluma indaba zaJesu kanje wena unenhliziyo embi kanje wena masitshela nje nama attitude nani noma usubatshela ngokukhula abantu ngeke zebabuza ngoba into zokukhala lokho bakhombisa wena khona umkhomba into zokukhala mase beqala ukukhuluma ngazo zonke into lezi onofeke ukhulume nabathetha hayi yazi abantu ukhulule kuJesu ethi hayi uNkulunkulu usiza nani thatha ikhona yonke uNkulunkulu ubani wamsiza mayedala izulu nomhlaba esidala isiluma kathi bathi lento ukuthi uNkulunkulu usiza bayithanda ivesi yabo evesi abathi uNkulunkulu uyashesha ukuza phuza uphendula utshela izinto hayi lo uNkulunkulu hayi uyashesha ukuza phuza uphendula no manje nje izilala lapha ukubiza yafitikana lesifana to isanga sakasifinyeza ukuthi sisindise manje futhi ayithuni ukuthi ngeso kodwa ukuthi fundani nithi ububi bethu obusahlonza naye uyabona ukuthi uNkulunkulu ayashesha ukuza phuza uphendula ingoba angaphendula akakuzwanga ukuzwa ngoba usesonweni hayi umuntu ongcono emhlabeni hayi umuntu wasinizixoxoba into uthane nani thathela uyasithethelela uNkulunkulu izono zethu uma siza ukuthi zingena kuJesu yena ohlaza izono zethu wena udinga uJesu ozongena kube siyakhula kusindise uyabona abantu abakhuluma lezo ungabe bekhona bese yacasa into ayikho into ngiyabatshela bafuna ukungizwa usathane okushaya abantu bekhuluma lokho wena baphendule polite ucela uNkulunkulu akusize bakhuluma nabo polite wathi bathi bayaphakama nawe uyaphakama noma sebegxeka ukuthi ayina bakukhola amakhola njena anenhliziyo ezimbi abathi amaBhayibheli ayathakatha mina ngikhathaza ngibona bathi no asifani sabazalwane uyabona ngoba nani ngiyakhola niyafana nomthakathi nje wena lo munye uyathakatha wena lo munye unamadoda awu5 wena unamadoda onunjani yabona basingabantu asifana wena bakhona abantu ngabamhlophe nabanjani nathi kanje ekholweni khona abazalwana abangakhoza baqasha ngeuniform sihlukile asifani sabazalwana khona abangena uJesu khona abangenayo uJesu let's always ubona be-pretend nje bekhuluma kabe nenhliziyo ezimbi beqasha ama-uniform ngiyasicasha ngama-uniform inhliziyo yokuthi sivulela kuNkulunkulu asifani amen bazokhuluma yonke lezi ebazotshela izinto ezinjalo so lithi memele sibazike abantu athi verse 2 hlabelelani kuye nimhubele nikhulume ngezimangaliso zakhe zonke yabona kumele sihlabele isibuye uNkulunkulu simhubele yinto lemele siye nje each and every day umbonga uNkulunkulu noma uhambe noma uyadrive umbonga uNkulunkulu noma udlele nje ukhuluma into zaNkulunkulu Nkosi ngiyabonga wena umuhle uphakeme uthembekile mina ngangenza njalo ngalena ngisekhaya ngimfuna uNkulunkulu akaze yagcina hamba nilonto ngikhulumela nje ngikhulumela noma ngihambela ngathi nje abantu abawenza bathi sengahlanga yini nani kodwa ngikhulumela nje mina ngikhulumela uNkulunkulu ngihambela ebuqini yakhulumela ukuthi wazwa muhle nje uphakeme ngidrayile ekhaya bathi iBhayibheli dra umuzi wonke igama laJesu ngilivule kanje ngithi igama laJesu ngidra umuzi wonke ngubiyele igazi laJesu ngubiyele ikhulekele indlela endlini ihlale phansi kwemnandi ihlale ngene baze bathi wena ungonjani wena lokukhola kwathi nje hayi lokukhola kwakho kunjani makhulu noma ngaphela ngokuthothela ngaphela nje ngamnandi bezoziludla la awubheka usuza conjani usofana nabathi no nakhathazeke ngapha isikhathazele mina ngobuye lethi iBhayibheli lamane sibasisi verse 3 sisasokhuleka sibongeni egameni lakhe lingcwele yabona sisibonga kuphi egameni lakhe lingcwele
yonke into siyibonga kuye uholeliwe emsebenzini amabhosi akho mbonga uNkulunkulu ngalokho uthi ubusisile ukuthi amabhosi azaholele usebenza ukunikela omali sizibonga lakhe usebenza waqeda ukubonga uNkulunkulu mina namathiwa siyakuyawasha noma mshabela sawasha lapha ngikhule la mazi la siwasha ngawo bona lemasesoneka saniyazi lesiqeda ingubo esiningi esesinenge ngifaza igazi laJesu zonke ebazalwane uyasebenza nje baboneke ingubo lapha uza amadimoni azokhesa lezi ingubo zakho lezi athi akabe nofebe lo akabe nenkalo akabe nolaka akabe nana akhesa hlala amadimoni ongela uyathatha yaqoqa akhule nokugulela nje uyaqoqa nana nje bekhuluma lapha singena kuyenzeka kuwe lonke hamba isikhathi akubuka into kuwe uwe phela uvula umnyango yonke into esiyenzayo ngabe kuyizo nomsebenzi asikwenze egameni lenkosi Amen. inkosi uJesu ngonke noma uyapheka ukudla ukuthatha noma zama noma inyama uthatha ukhuleke faze igazi laJesu wenze ukuthi ukhuleke konke kumele sikwenze bazalwane ngokukhuleka manje simfuna uNkulunkulu kuyo yonke into esiyenzayo noma uyadrive lakhuluma mawuthi mhlawumbe khona ohleli nabo lana nakhulana mangabazana emva lokhulumanike ngezwi Amen. sikhuluma ngendaba yethu ngoba uNkulunkulu nana makhona bakwenza la ukuthi hey labantu ebenza futhi ma drive o taxi driver lapha emgwaqeni okhipha ihlutho lenhliziyo ba drive into yabo la bheke imoto manje siyava manje awu god driver ngamnandi kahanja usayaphila usebona umndalo usayaphila indicator ngezi lutho ashama hazard uyaphila nje hey wohluthela inhliziyo uzophila nabantu wena bona ukuthi ayo sathani ule ukhuluma into ezohlisa sabazi banjalo vele kodwa mozokhuluma asuka wena mntwana angena ngamadimoni akushaya wena ungayifaki inhliziyo lakho abayenzayo ukuthi ayambona wenza vele samazi nje manje vele la kodwa ungayifaki into abayenzayo inhliziyo lakho izokulimaza Amen. Lithi maqhubeka sibongene egameni lakhe lengcwele mazithokoze izinhliziyo zabamfunayo uJehova ngoba sizomfuna kangaka kumele inhliziyo zethu every day zithokozile one inhliziyo kuyaqala ubuhlungu hamba utshela uNkulunkulu ungaliphi ukuhlala isikhathi eside inhliziyo ibuhlungu hayi ulwele ukuthi ilanga lingashoni inhliziyo ebuhlungu ayotshela uNkulunkulu senginhliziyo ebuhlungu sebengenza udokolo ukuthi mina ngaze njalo mawuyashaya imoto konke singikhona makizi noma yenza la ngibona nami ngoguqa uNkulunkulu inhliziyo ngathi esibuhlungu manje ngizokude kunokuthi kwangilimaza kungikhubula kodwa manje ngicela ngikhiphe angifuni ngilimaza ngithi mangiphuma lapha hawu 1 2 hawu ayisesaphile lento mama ngihlamba ukuthi ngingazi ubuhlungu noma ngase ngimsola siyohlambula ukuthi inhliziyo isithule isine peace ngoba la ngonanga mina ngithi ngizole khuluma lo bethi kanje ngami yangizisa ubuhlungu mina ngotshela uNkulunkulu bese ikhipha into kimi ubuhlungu mina ngiphelele le nto wethi isikhathi manje uNkulunkulu ukuthi ngibuhlungu inhliziyo emhlungu ngizwe isandla singibrusha lesibanda kamnandi singibrusha wesikhathi ngiza amafutha angena la bese valo ngibe nokujabula ngibe nepeace phuma lapho ngiright angisenalaka angisenalutho angisangenza into ephambukile ngangonanga lutho ngizwile nje kodwa mfana bese ngiyokhuluma bese ngiyaphuma ngaphakathi lithi baqhubeka ke verse 4 funani uJehova namandla akhe nifunisise ubuso bakhe njalo kuthiwa la mhlawumbe ngeviki noma sifuna uJehova ngeviki noma mhlawumbe ngaphela inyanga phela Njalo. So asambeni ke siyofuna uNkulunkulu nini Njalo. sifune lapho Amos sicina leli sizokhuleka uNkulunkulu afipha amandla ukuthi siyomfuna abazalwane sifunde izwi sikhuleke okuye sokuqhubeka enkosi ngokuzayo kuningi okwalesi sifundo isikhona uzobona ukuthi yabona mahambile maswami masambe sokwenza le kulo simsana namhlanje next week sobe sithayisa ngomvumo wenkosi ngomuntu mhlamba kwenye indawo sobe sikhona la next week soqhubeka sifunde sizothola ukuthi kona zomnika kube homework yona ifunde emakhaya sizoyifunda nje khona kumele nama homework la ezinkulunkulu Amos chapter 5 verse 4 to verse 14 sizokhuleka uthi ihlokothi ke uIsrael uyabizwa ukuba aphenduke
waqeda ngidlula uDaniel kube uHosea Joel bese ba uye Amos kuthiwa uIsrael uyabizwa ukuba aphenduke nathi sibili asiphendukeni engawufuneli uNkulunkulu sibe kuphi ukumfunela manje uNkulunkulu ukuba aphenduke athi ke uverse 4 ngokuba usho kanje uJehova kuyo indlu yakwa-Israyeli uthi namhlanje uNkulunkulu usho kithi ngoba sihlangane sonke nami nani bazalwane uthi namhlanje uNkulunkulu ngifuneni niphile uthi asiyomfuna uNkulunkulu siphile ngoba soma somfuna uNkulunkulu in the spirit siyaphila lo ukhuleka uzele ngoba siyasesifile lokufuna iBhayibheli liqoka uzamula ulale ngoba umoya ufile dead in the spirit into uNkulunkulu bazisicoba we are dead in the spirit Amen. kodwa masifunda iBhayibheli as-enjoy phela ne-hour lonke nje lokufunda iBhayibheli ngoku understand athi ngeke uvule usifende udumele lapho lokufunda isikhanye uzosithola nje funda khaya uzosithola nje funda at verse 14 funani okuhle hayi okubi ukuze iphile yabona asifune okuhle hayi okubi musu ufuna indaba zethu musu ufunda abantu abazokhuluma nawe ububholekile uzokhuluma nabo uxoxa indaba ezinde ezingapheli hey bazalwane asifunela okuhle la ukuze siphile masakwenzi lokho mafunda into zobuzo ubumnyama uyafa abe nani uJehova uNkulunkulu sebawuthi kanjalo njengalokho nisho uthi uNkulunkulu nathi saba la kakaya kuNkulunkulu nathi ngoba simfunde uzoba nathi basifuna okuhle siyofuna ukwenza okuhle baba uNkulunkulu asambeni ke sokwenza bazalwane into mina amazwi nje ozowathola ngokuvuma inkosi mayevumile inkosi lesitudisi kufunda ngawo Izaka chapter 5 bolifika ulifundele ekhaya ubona ukuthi into za spiritual kumoya kwenzakalani uma umfuna uNkulunkulu angichaza ngiyabheka nje kuphela kube lafika nomqondo wami uthi into ngempela la elikhuluma ngesemqondweni ya chapter 5 nje ufunda chapter 5 wonke uzofika kubani ku chapter 26 noma masikhuluma thina masifundela student ngiyasifundela yonke sifundela amavesi abalekile ukuthi sigijimele ku azosifundisa ngokumfuna uNkulunkulu but Izaka chapter 5 nje yonke le chapter uyifunde then ke sesifunda uma inkosi so namhlanje le ukuthi asambe sofuna uNkulunkulu sifunde zokukhanya simsebenzini semakhaya ingane lesimabhayibheli abazali beni bafunde malikhule ingane nilale zikhule abazali beni emakhaya ingane bazali emakhaya mafika sibe esikoleni zithatheni before senze into niqise phansi nikhule nibonge uNkulunkulu lengane nibonge uNkulunkulu manibuye esikoleni nibuqa phansi nibonge usabo usibona usivele wasigcina uNkulunkulu selufike nathi namanje umtshela ukuthi sengizodla manje ngenze into lokho nikwenze noma kumele kusende esikoleni nikhule uNkulunkulu ngifikele sengiyaphuma ngiyahamba Amen. Nathi balisabe somfuna uNkulunkulu siwaphoqa sifunde iBhayibheli sidumise kusasebenza senze njani sidumise ukuthi simfune uNkulunkulu simfunisise so namanje lo mazwi lasenhlizweni yami sizokhuleka namanje inkosi ngicela uNkulunkulu ukuthi sezulweni ungiphe amandla okufuna ngicela ungibathisa amandla oba ngiyokufuna inhliziyo yami uyibambele ukuthi ngiyokufuna ngoba the more siyenza lento uthi the more isikhathi ungasayinayo ukuthi kumele ukwenze ivele iqhubeke ngabathi yabona the more simfuna uNkulunkulu the more ingelosi uNkulunkulu asilezona eziswelizwe zikamoya ziba namandla ziba strong zinqobile ukuhlubula amadimoni nani ngeke uhluphe nje noma ulalo la kamnandi ngephisi kuba ingelosi yakhe strong even noma ukhuleke ianswer yakhe iyashesha yezulwini ishesha ibuye ngoba wena uyamfuna uNkulunkulu ukukhanya kuwe Amen. kodwa mawungamfuni yavaleka yonke into ingelosi yakhe iba weak yonke into kiba wiki la uma uyehla amadimoni achalase uba nobumnyama ube nolaka ube nenhliziyo encane ube nenhliziyo enzondo ngoba ubumnyama ubuwe bukhulu so namazokhona inkosi ngicela uziphe amandla ngoba ngiyokufuna inhliziyo ngibe ukufune nosuku noma noma ngikhetha usuthi yawo noma manje noma ngolesibili noma ningazika ngoba ngolesithathu vele sazibela nami ke ngibe nosuku lami evikini
ukuthi uzolibeka ukuthi every day sazoba lozulo bese isikhathi ungakhetha leli viki uzoba umgqibelo leli viki elizayo uzoba uLesibili leli viki elizayo kube uMsombuluko kuba kuwe kodwa ube nosuku la ukuthi umfune ngalo uNkulunkulu ukhule agcwalise ngamandla Amen. ake sikhule sicela uNkulunkulu asiphe amandla ukuthi siyomfuna uthi Nkosi ngiyabona ngokwami ngiyahluleka mina ngokwami ngiyahluleka